الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیرہ بچلے ناو حضرات نمازی سنگھ اللہ رب العالمین کی مسنگ تھنگم دربا تھوجالنی مہاکنا اکھوئی کھوائی پنمکو ایمان والا اوئنا سنبیرگا اوانا کیا دکسو کائتھوک بیرگا حوزی اللہ کی سینگ لبا یوم مسجد اسدا حاضر اویبنگ امبگی پانگل پیبیری اللہ تبارک و تعالی نا اکھوئی خودنگ مقبو ایمان یہ حالتا خاتمہ اوہن بھی بوئی سنو. دوستو پھر تھی بھی لیمائی تھک سدا خدا ان قدوس کی مناکتا خواہی دی ہے نمتی مگن چاوبا ممل لیبا مفہم سی مسجد سنگ سنی مسجد کچا وربسو پکا وربسو تھموئی سینگنا کنا گمبنا لمدو وقف توربا نترگ میام کی ڈونیشن لیربا امسنگ مفہم ددا نماز سونبگی دمکتنی ہے نا ساکھربا یومدو ادو مسجد ہے نا کوئی مسجد ہے بدی سجدہ تافم ہے بنی مسجد ہے با ادو ارتھا نی ہے بدی سجدہ تافم ہے بنی یوم دسو سجدہ دائی نماز سولی ادو مسجد کو دے میام پنچل لگا متم منگا کی نماز جماعت کا لولنا سونبگی دمکتا ساریبا امسنگ مفہم جدا اذان لاورگا نماز سونبا ہوخربا ادو ابتردی ہاری مفہم جو مسجد ویکھرے امسنگ مدو قیامت فوق مسجد وینا دو مک لیرگنی تنگدا کناغمم نہاریبا مسجد ویکھربا جگہ دو لئی بسو یادرے یون بسو یادرے. الوقف للہ تعالی لا یبیع ولا یباع ولا یملک. مسجد آئے سے لوئی نمک اللہ رب العالمین کی لی مسجد لائی بسو یادرے یون بسو یادرے اور کناغ ممن مدو کی مپو وی بسو یادرے لوئی نسل نہ کرے اللہ تعالیٰ دا اللہ کی وی کرے. محلہ والانا نترگا مسجد کمیٹی نترگا مسجد کی متولین تھم نری سنگھ سے مسجد کی مپو نتے مسجد تو سینن بگی دمکتا خادم حقتنے سیبار ہوئینے شریعت نے یاب مونگا مسجد سنگھ تو سین نبا اور مسجد ساری بسی اللہ کی عبادت کی دمکتنی ادنا اللہ کی بندہ عبادت اب لائب سنگھ دو مکھوئی کی درکار ویبا ہے دی مسجد کی پھگ فی متم سی کی وینا دی رسول نقصیبی متم دا مسجد تا پھگ تھارم دے مسجد تا پیشاب پاخانہ ٹوائلٹ اب تھمم دے میوم دگی وضو تورگا لاکپا امسنگ مسجد کی لیبا متھن کو ڈائریکٹ سجدہ تارمیمی نماز سولمی میں ادو الحمدللہ حضرتی امت اسد اللہ تعالیٰ نے مال دولت پیبیرے مسا مسا کی میوم دسو نغائنا لونا نانا میوم مکئی سارگا امسنگ ماگی پانگل کی متنگی پھک پھی تھارگا کارپیٹ تھارگا لیلنی یوم دا ادم ہے نا مسجد کی وینا سو متم سنگی دی علماء کرام سنگنا یوم دا مسا مسا کی لیریبا کنڈیشن دو ادوی ہندھو موگ دا مسجد سے مولہن دن تھمبا پھک تھاوی مہتا لیباک تا سجدہ تاو حرم دی می میامما مدو ngam da basu yai
mayumda leireduga masjid ka ani siam khetnakhre aduna maram oraga hojikti ulama mufti puna mangasu ya pire fatwa pire ke masjid fajahanba اور مسجد کی پھک پھی لونا نانا تھمبا مسجد تا ٹوائلٹ باتھ روم تھمبا وضو خانہ تھمبا لونا ضرورت ہوئے مرم دی امت سیدھا حوزکی دین کی تھبکتا ایمان کی تھبکتا یامنا کمزور ورک پنینا لیتھو کو ہمجھے تھی اب نماز متم ورک کو سیدھا وضو یاو دی ہائر رہتا نماز سولوی دوری میں فی سینگ گھر نماز سولوی دوری میں ام یاوری میں یاو سو نماز متم ورے سون گر صاحب اس فی سینگ دے ادوسو اجر لیتنوا اور فی سینگ دم مرم ورگائی نماز سون دے رہے بدو مدوسو حیہن درمی دمکتا مسجد تا فی بھوبا لنگی کریں گے تھم دری سنے فی سینگ در ہم لنگی لے رہے سون دیرو توپی اہین مسجد تھمیا ہو جکتی توپی یاو دے رسو مرائی تو دنبا لیتو کم تھی دنبا توپی سو لے رہے اواد بمتا لیت رہے وضو یاو دبدسو وضو تب ہم سیم بھی رہے استنجا کی درکار ہوئے استنجا تب ہم سیم بھی رہے سمن علماء کرام سنگنا متم سگی حالات کے متونگنا مسجد فجا حلے مسجد نمازی اما کی دمکتا درکار ہوئے بخودنگ مقصود تھورانگ تو بھی رہے تو سگی تھورانگ میام سے واہ تنبا سنبا لانگ و سنبا کمیونٹی کی متو متولی نترگا سیکرٹری پرسیڈنٹ کی تھبک سے مسجد سے نبنی مکھوئی مسجد کی مہم مپونتے سینری می سینگ اسی امنی ہینگ ام ورک پہ تو تھموئی سینگ مسجد کی سیوا تورے سینرے مسجد کی آواز نپا میں گھر لے دو تاری سنگی میوئی سنگی مارائی بک پر بنے مسجد کی سیوا توبہ اللہ نے فنگن ویری سے نصیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متمدہ حنوبی اما مرم وقت لاغا رسول اللہ کی مسجد تو صفائی طورم میں اتنا تتن رسول میں نماغی اللہ نے یابی نبی دمکتا مسجد شد پاس صفائی تو سے تھبک ویرم میں متم گھر کی متنگ دمہاک سی مسجد شد پر ادرے مسجد تر لانگترے اللہ کی نبی علیہ السلام نہانگی حضرات صحابہ سنگدہ جو من حنوبی اما لا امبدو ادرے کم ہیں تو اکرم سنے میں امنہا یا رسول اللہ دن نہان لئی کھدرے اہنگ دن لئی تبنی دن مرم ورگا رسول اللہ دا اوابا پی دنبائن کھل لگا کوئی میں امنا مابو ادم پولوئی کرے جنازہ سونگ رسنے اللہ کے نبی علیہ السلام نہائی این مابو جنت توئی ہے سبحان اللہ دوستو مسجد سینگ لمبی نپی دو اللہ رب العالمین جنت یہن بکھرے ادونا چلنا حضرات سنگھ مسجد سینگ بدفع سمن اللہ نے چاند بیرے دو ابتار دی مسجد سانب کی ہونا بدا اوا مکایا کھانگ ربا میوئی سنگھ اور مساگی مائکئی دگی انگم بلوپا پیسہ پتھوگا پی ربا حضرات سنگھ اما سنگھ مسجد سانب ہونا بدا نونگ پورائی لینگوئی پورائی چیک پورائی پن مقصد تھانگ تھا لو تھا پن مقصدہ محلہ کی سن لو سنگھ انگم بمتین پیکھ رمید پن مقصد اللہ رب العالمین کی مناکتا لے رمگنی چاونا چاونا ایکونا تھموئی سینگ نتو کی ببتار دی اللہ پانے کوئی خودنگ منگنا اور خصوصاً سیگی محلہ سنگی چلنا حضرات سنگنا جو بھی مسجد سیگی دمکتا پیکھی با قربانی پیکھی با ڈونیشن لوئی نمک اللہ نے قبول تویب اوچن منی پور منونگ امسنگ مپاندگی انگم بمونگ دا مسجد سیگی دمکتا ڈونیشن تو بھی رکھ ربا حضرات سنگھ دو کی دمکتا سو خداون قدسنا اچھو با بدلا بی بی دنا لوئی نمک کی دمکتا جنتا یوم اممم سابیب اوچن دوستو مسجد صحابہ مسنگ ہنگن بہت نبائی بسے کرنا کی تھبنو اللہ پان قرآن دہری انما یعمر مساجد اللہ تھائنگئی مک سینگنا مسجد سنبو ہنگھلی کنانا اللہ دی ایمان پرک لبا مسنگ قیامت کی نمت پو تھا جب میو سنگنا تو سگم میو سنگ سیگی دمکتا اللہ پاکنا مغفرت توبی گنی کوپی گنی چان بھی گنی حیبا وعدہ توبی تو بھائی بزرگ دوستو پوری دنیا دا پوری پرتھوی دا اینو جی ہائی جخریب دنی اللہ کی نبی نحبی رمی خواہدی ہے نا اللہ کی مناکتا متک مگل لیبا ممن لیبا جگہ سے مسجد ساری مفہم سنگ چنے قیامت پاؤ لئی کردہ مسجد سے مسجد ہوئی اما سنگ مسجد سانب ہونا بدا متینگ تورمیبا حضرات سنگ دوگی
برابر عمل نامہ سیدنے اتت رقم لیتن نیکی سے ادم ایگدوری میں مسینی صدقہ جاریہ ہر سے ادم جاری ویدن لیبا دوری نیسنگ چیلی تت پا کھمبن نائدن ادم ہمیں نیکی سے ادم مائی عمل نامہ چنگ دن اکاؤنٹ سیدن نیکی سے ادم جمع توں لے رہے دوستو ngasi کوئی اکاؤنٹ دا کناگ مل پائے نیسنگ اب تنگ حب چل لے چنگا تنگ حب چل لے وہ کیا مہراں ہوئی مروب بمنا مپانگ ہم نے اچھی اپنے چلمنا نا کہ اکاؤنٹ دے پاس وقت ہم چن بیک رکھو کیا مہرا ہوئی کیا ہم دعا تو یا یہ رو دب دا انہی نہیں رو دب دا مروب بمنا مپانگ ہم نے اکاؤنٹ ہم چن بیرئی میں تو سیگی ہم چن لئی پیسہ سی دنیا کی پیسہ نہیں امک سیزن روئی کردم میں تو سنگ دوستو ایکھوئی نہ کوئی اکاؤنٹ دا نیکی کی اکاؤنٹ دا اللہ رب العالمین مسجد سارم بگی مدرسہ سارم بگی افب تھبک تورم بسنگ سیگی ایدی صدقہ جاریہ انہ لے ہوں گا تھبک تورم بسے سیگی نیکی انہ برابر سائی ساگی اکاؤنٹ دا چنگھل لکدر سے کیا یمنا کوئی حشر نمتہ ہراؤ بنے مسا مسا نہ کھنگ ہوئے عمل نمازو پتھور پکان دا مسان تو کہ وہ نمازی روزہ کی حج کی زکوٰۃ کی نیکی سمائیں لے رہا پتھورانی ای بسنگ مسان سو یعنی گنی چومے سو ایگی نیکیم کوئی گناہ سو یعنی گنی توقی گناہ مکھئی اللہ نے کوپی کھی کوئی کوکھرے لاروئے کوپی دب گناہ دوی تو سو کو مانگ دے لاکھ دنی دوستو کی نگائی ادوی متونگ دا اچھو با نیکی میں ہم پتھورکنے سی سنانگی نیکی نہائی کندہ ادو ممیوی سنگدنا نپا ورو نپی ورو کھن گنی اس سیدھی آئی گی کرم بنے کی آئی دی بھاب تاؤں گم درے کرائی دن ہائی گنے خدا ان قدس کے مائکے دے گی جواب لیکن دوستو دنگ صدقہ جاریہ انہیں تورمبا عمل دو تھرم بتھبک دو ادرے کی برابر لاکھ پنے کی میں امن ہائی گنے دوستو مدرنگ ہم کھئی لیکن ہراؤ گنے مساگی نیکی کھردونا جنت چت پگی تھاک یودربا متم دودا سگمبا صدقہ جاریہ سی پتھورا گا مدوی لاکھ پنے کی میں مرم مرگا اللہ پاک نے جنت پوبی کی دوری میں اللہ تعالیٰ نا سیگی مسجد سے صحابہ دا جو بھی متینگ پامبی گری بخدی مقبو ادوم بس صدقہ جاریہ گی نیکی دو پی بھی بوئی سنو ابھی سننا دوستو اللہ کی نبی نحبی رمی من بنا للہ مسجدن کنا گمنا اللہ کی دمکتا مسجد ام سارے ادو تردی بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ کہ صحابیگنی اللہ تعالیٰ نے وہاں کی دمکتا یوم مما جنتا دوستو ngasi اکوینا دنیا دا چیک نا اونا نونگنا مسجد ام ساری میں نترنگا مسجد ام صاحب دا انگم بمتین کھردنگ اکوینا پیجا کھیم دیں مدو کی بدلہ دا خدا و قدس نا جنت کی یوم ہم پیگ در تو جنت کی یوم دی دوستو چیک کی نونگی نتے سنا گینی چاندی گینی یاقوت مرجان سمن اتنگ اتنگ و ڈائمن سنگ صحابہ مشک امبرنا بلا ماٹی کی مہوتا مشک امبر منم نقصی ربا ادھوں پوسکتنا بلا ماٹی کی مہوت سے لگا جوین توق در میں چیک انی کی مرک ہے چیک کی سنا کی چاندی کی چیک سنگ ادھوں مہنا جنت کی چاؤ خراب یوم می محمد پی کی طرف جنت کی یوم سے دوستو کا نیسنگ مرفو کلائی نہیں ہے روایت سنگ حدیث لائی سے اور کا امومن چاہو بچے دنیا سے نہیں ہن چاہو گنے کام کی مسجد جو ہم دا لیپ امی سے اسوم کی متائی دا لئی بمیدوان اوپھنگے دک تنگ لاب کنے دک تنگ پاکنی چاہو گنے سکم بجنت ادھوں بجنت کی یوم ٹی وی کی دونی دوستو ngasi ikhoina khajik tawriba masjid mayam si sabada amagi su chanda donation lai sauning nu dosto piho angam piho kadai dagi madrasa masjid oisuno kahin bhi dunya ki oisuno masjid lam sari madrasa am sari ab taisi sadaqah jariyah ni afam dul achum boina tawriba sari ba tha jabya bo dari tangai ba khar to jabo Allah na ikhoina khana pi grib do lem na manghalo دنیا تو مدی بدلا پی گنی اور آخرت ہائی بلّہ کی وعدہ سی متوگنا چو چبا بدلا پھنگنی جنت کی یوم پھنگ دوستو تو بہرحال مسجد سارے الحمدللہ مسجدہ چاؤنا پتھو کھیبنا چاؤنا پھنگنی یامنا پتھو پنگا مہودبنا ماسو چاؤنا پھنگنی مرم دی اللہ کی مناکتا اواد پکسو لیتے حضرات صحابہ نا وہنگ تو یا رسول اللہ ایکھوئی کی منونگ دے می خودی منگنا مسجد امام سادو ہوگا مسا مسا کی جنتی یوم پھنگنا بھوٹ اب سیدھی غمبی کی پانگل لیتے کم ہائی تو گنی
مدر اللہ کی نبی نبی کی می یمنا پورا صحابہ غم ادو خکتا نتے مسجد اما صحابہ مسا مسا کی پانگل کی متونگینا انگم بخار تو جو ہبوریبا چیک ام تہاب ہورسو نونگم تہاب ہورسو ماگی دمکتسو جنتا یوم پی بی گنیب سے نقصیب رسولنا حراؤ پاؤ پی بی رمین سم لبدا دوستو مفہوم مسیح کی مسجد سے الحمدللہ یامنا تھونا اللہ کی توجال لگی ساکھ رہے اور خصوصاً ایک حضرت قاری ادریس صاحب دامن برکاتہم کی خصوصی محنت نظریہ عمل اوہل لگا اور اللہ بندہ کنا کنا کو بسنگ تھموئیدا مدوگی اپام با پوکھن بیرگا یامنا تھونا سمنا لوسن کی بنی سیگی ممانگ دے چاہیے اہم مری منگا کی ممانگ دے صاحب مسجد میں لیں گے تم نیری اپائی نہیں تدنا سیگی دمک تائی کوئی لونا مگنا خصوصاً محلہ والا نسو اللہ کی متیم مگن یامنا تھاکت قدم نے اسوک تو متم دا اسوک بھجا مسجد لما اللہ نا اوہن بیری اسے سیگی اللہ کی شکر ادا تو قدمی متیم پانگ بیرے بخودی مکسو توبی مل کھنگ با اٹھ قدم نے دوئننا مسجد لما حسین کوئی ربنین دوستو مسجد کی متھو کرینو ہے بسے میں کوئی محلہ والا خودی مگنا کھنگ میں نمبر درکار ہوئی مسجد سیگی مرو ہے بتھوک دوستو اللہ کی عبادت نے اور عبادت کی منونگ دا فائدے اچھوگ عبادت نماز ادنا مطلب منگا کی نماز جمعہ کی نماز تراویح کی نماز سی پون نمک سے مسجد سیدھا سنپم اہین بن نوافل اتے سنت سنگ یم دا سون کی بیائی کسو کائی دے ہین دم بھری میں نفل کی جا سے دے یم دا سون من ہن پھیم ادو کناگم نا یم دا سون درے سیدھا لاغ سول کسو کائی دے الحمدللہ سبحان قرآن تلاوت مسجد سیدھا ahang matamda nganna layak Quran tilawat taw namal lore matung dangay tang khama Quran tilawat taw masjid ta dunya ki wari saro idam ne ai koi nganna la anga su kaim kana de wari sandre thuk tar gade adu mohta Quran tilawat taw tasbih taw karim taw ngamdrang na tuminna phamdal dor se sawab ne lekin wari sanab taradi neki barbat ta ahra riwayat am dalai madhi kanagun masjid ta dunya ki wari sanab taradi فرشتہ مسجد تم امن لے رسے تو فرشتہ امن ہے اس کو دیا حبیب اللہ اے خدا کی مروب تمہیں لے انگانگ چند کوئی بجی کہ ہماری سان رکھی مدونگ تا ورسی کو می سمدہ سنت سولی نکوئی نگرنگ واری سان رہے تو واری صاحب جی کہ مانگ مگیسی حدیث تاو تو فرشتہ ہم نے اعلان توی واری سان رہی میسنگ دا اس کو دیا حبیب اللہ ایک اللہ کی مروب نگ تمہیں لے ادر سے تمہیں لیتے کوئی ندی فرشتہ وادو تا دمینان ادو تری انیرک چھوٹا فرشتہ نے کری اعلان توے اس کو یا عبد اللہ اے خدا کے بندے تمہیں لے ہو ہاں اللہ کی نقصیب مر حرم دن ہو جی نا اللہ کی بندہ حرم ہے فرشتہ صاحب ہو رہے اور مید ممل ہن تک رہے ہم خام مد ہو یاد رہے ماں واری چھانو لیپتے فرشتہ کی میلے ایک دم مید ممل ہن تک رہے نقصیب والے تو کرے یا عبد اللہ خدا کے بندے ہے خدای مروب حرم نہیں خدای بندے تم لے ادو رسول تم مل لیتے تم واری سادن کا شب تم لے رہے ادو تردی اہم لکشم کرے ہے اس کو یا عدو اللہ وہ خدا کی دشمن تمہیں لے کہ ہم ساتھی کر وہی نو خدا کی دشمن ہے فرشتہ نے ہر دوستوں خدا میں کہتے ہیں لی میں دشمن ہو رہے تو مسجد تے پھم گئے کوئی واری بتائی چھان رہے می کی چیرون چت رہے راجنیتی کی واری ہو چھان رہے مسجد تک سیدھی مسجد کے مقصد کی پورا چام چم ان تینوں اوہرنے تو مسجد چنگا گا نیکی تعلیم ہوتا نیکی برباد تورنے تو مسیح کوئی پن وقل تھمسی مسجد دنیا کی واری صاحب سمبند کو اسمان مسجد اتئی اتئی عبادت اللہ کے نبی نے تویر امبا خدم ورن نکاح سونبا سسو عبادت نمنے مسجد نکاح سولم تو محلہ سی کے نکاح پورن منگ نپی مزا سنگی سیدھا پورا سولو یوم دا پورا نپی نہا مرکتا بے پردہ بے حیا مرکتا سونمیم ہوتا واہ واہ توندنا تو سیدھا نمازم کی متونگ دا پاک صاحب وربا خدا کی زمین سیدھا مسجد سیدھا کو نکاح سولا دی ہے نا برکت لئی گنی دعا سویا نا قبول ہوئی گنی صبح مسجد اعتکاب تو ہم سنی نفل اعتکاب تو گرا سنت موقعہ کی اعتکاب رمضان کے روز تو گرا اینی ٹائم صحیح چبتا اعتکاب جائے تو عبادت تو ہم صبح مسجد تا محلہ کی لکائی گوئبا گرجگمت درکار لے رہی وین بچار تو ہم سو مسجد نے شریعت کے متونگی نا قرآن کی متونگی وین بچار تو ہم مسجد اللہ کی نبی نا کوٹ ام تلنگ ہم دے کلپ ام تے سگل ہم دے وین بچار تو ہم لوئے نا مسجد تو رم دے تو کوئی نا
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯄꯥꯍꯤ ꯌꯧꯔ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡꯅꯔꯤꯕ ꯕꯔꯕꯥꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯝꯃꯒ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅ ꯆꯨꯝꯅꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯕꯨ ꯌꯩꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯈꯨꯗꯥꯗꯤ ꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯖꯨꯜ ꯆꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯕꯤꯆꯥꯔꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯃꯍꯜꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯁꯦ ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯧꯍꯟꯒꯅꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯌꯧꯍꯟꯒꯅꯨ ꯁꯔꯤꯌꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ तो सुमन दोस्तों मस्जिद तालीम की थबक अमसु दीन ताक्पीबा तंबीबा अदुगा मरी लेना अंगांग सिंगी मक्तब वै अयाब मस्जिद सिंगदा तो मक्तब की संग मचा मस्जिद के थांगनबदा सारे ख्वाइदे हेन भई मस्जिद के सुबे अदुई ओइदनबा करिगमा संग साबत ओंगान ngamdri अदु तरि ngamdri फौसे मस्जिद के बरामदा दो ओसु करेसु अंगांग ताक्पीगदमनि तंबी निसु मस्जिद की मकसद अमने हौजिक सु मस्जिद नबवी दामसु खाना काबा दै खोना उई बराबर के जगह जगह हल्का तौरगा अंगांग तमी अहन तमी उस्ताद सिंह बाखैदा मतम नाइन तंबी तो इंशाल्लाह अखोई मस्जिद सिंह दसु मक्तब रहनगदम अहन सिंह तमगदम तालीम बालगान अहन सिंह युम पालब सिंह मदरसा मक्तब का भी तंजा फंगद्रे मगरिब ते ऐशा भावरा नत्र करम मतम नखोई खुदों चाब येंगा इमाम साहब तु ताखलो नमाज कलमा अतई ते मसला मसाइल तमन बहोन मिचन हजरा सिंह दीन से सीदरी भाव तमगदम तम तमगा अमल तौदिन चुमगदुरसे सिगुम मयाम सिगिसु वखल थम्बियो लोइनना दोस्तों मस्जिद से इबादत तौफमनी कनाम तसे थिंगनु अइना पेन दबंगिदमते मा हेत तांथोम जाम तौनरी मणिपुर के सि जाय नते वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अय युज़करा फीहा तो थारकपदी अतोपा कौम मुनाफिक सिंगी यहूदी सिंगी मतंग दिनी अदुब तरफ क़यामत फाविन आयात से हरिसे कि मस्जिद ता नमाज सुन जगह न इबादत तो लाग थिंग में से हन चाउ जालिम से कनान वाला नर से इबादत तब हमने सु सारबा दुगा इन हाइबम इंदे हाइदन है त नमाज दी तांथोकपा नमाज सल लाकन मस्जिद याव में महल्ला याव में अचौ जालिम से याती मी दुई मरान लाखों ले रसुम बदुन तोंगान चुमनो हाइनो लेकिन मस्जिद तै थिंगनो सिसु खंगदम है मसला सुमना आइना दु तौकी सी तौकी अम्बो पनबे यादरे नेकी तौरगा चुप चाप त थमखरो सो लोन खरो आई नेकी से सो हांदो अरु उलनु मिंगोंदा आइना चंदा दु तौखिमनि आइना उवम पिखिम आइना वाम पिखिमनि आइना लंबी खिमनि सी लीब तारगदी नेकी बर्बाद ओइखरने खुदा वंदा सुगुंबा मी उतनबा तौबसे पामदे लीबसे पामदे नेकी सिदि मयाम तौरगसु आई कैम तौदिरन हाइना खंद लेबा अदुने अल्लाह पामसे खितंग तौदे खुदि लीबन हे तहान सिदि राजनीति वाला सिंगी थबुकने बचमगा तें डोनेशन पिरंग फोटो कापगनी फोटो थागलगनी सि मखोई थबुने अखोईगिदी अल्लाह की दमकतने तौरी पुनौसे अदुन दोस्तों अल्लाह की दमकतने नाइन तौखिबसे अमक हन पलुरनोबा अइना तू तौके सुमाय हैरोनो हायरंग दुनिया की इज्जत तानबोरन दुनिया इज्जत फंगरन आदन को जीरो चटखरने तो मसी नमाज रोजा सदका जकात चंदा जो लोइनम के मतंग अम्बो पनगनो चंदा पिबे डोनर चिन लाउसिंग मसला खंगदम दैरा नत्रगा खंग खंग तौरी यम पनबियाव अदी मदरसा बियान आइना दुक तौखरे अदी मस्जिद आइना दुक तौखरे नीर नीरगा चावरम गानी करिगिनो भाई अल्लाह की दमक तो तरदी आदा परखा हाइदो को निमित्त भनंग तो मिले खोबा नंगी दुक नेकी तो कबूल तौरीबा तौदबरसु खंग मंदे तो सोम दली थोक तदिन लजन खरे तो कबूल तौरम मसु खत्म तौखरन कैंसिल तौखरन रद्द तौखरन सि अरुबोमने चंदा पीखरगा खैरात तौखरगा मी की मतींग तौखरगा आइना तू तौई हाइबसे मसी अल्लाह सुपाम पामने सिबु करि कवि मन्नान कवे मन्नान से अल्लाह खक्ते की सिफत ने अल्लाह खक्ते गुण ने माना तौखिबा थबुक तो बंदा इखदा अल्लाह ना इखदा हाय आइना खोइ सेंबी बिने आइना खोइ योक्पी बिने आइना खोइ थाकपी बिने अल्लाह मागी हक ने माना मपू ने तो अल्लाह मांग ना खोइ सेंबी खरे ना खोइ आइना योक्पी रिमी ना खोइ आइना जे चट पथोक पंगाम हल्लिमी ना खोइ की दमक जमीन आसमान ए सेंबी रिमी है ना अल्लाह ना खोइ की दमक तौबी की मयाम से अल्लाह ना सिंथारी सीधी मागी हक ने लेकिन बंदा अखोना अल्लाह साधना अना तू तौखिबा अदु हक्तरे अल्लाह मसी आते सावे तो नेकी करो दरिया में डालो उर्दू है ना वही निसिंग से नेकी तौ तुरेन था थक हजी तुरेन था तक पछे ऊद्रेदना ऊद्रे आ मनुगे लइखरे अदु मन नेकी तौरब सिदे चुप चाप त थमगरो लोड खरो उहल दुरनो लीरोनो लीर लेरगा नसाना चाहिए नेकी बर्बाद होइखिनी सिगुम्बा वाखल्लोन मैम सी खल्लगा अखोई इंशाअल्लाह अमल खुदिमक जो अखोने तौजरिसे अल्लाह की दमकतने खल्लगा कनादसु मदुगी मिंचत तानब तौरोसी लीब तौरोसी कनागुमदा लीरसु मदु तौगुनु भाई मसी तौरोसी नंगिने की बर्बाद ताक दुख पामदे से
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠꯁꯤ ꯄꯥꯝꯅꯈꯤꯗꯅ 2013 ꯑꯩꯒ ꯍꯖ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯁꯥꯊꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯛꯀꯥꯗ ꯑꯩ ꯂꯤꯊꯣꯛꯅꯗꯅ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕꯥꯁꯤꯅ ꯉꯥꯟꯕ ꯂꯤꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯍꯖꯨꯗ ꯁꯣꯜꯂꯛꯎꯔꯦ ꯍꯔꯝ ꯁꯔꯤꯐꯇ ngasi ahing tawa mangarang tore umana anirang hale bangli tali na dana neki loy barbat taw do en nong punjal halaga cuman masjid ta bayan to mai pan ai ko nderi ba hotel ding manak ti masjid lam da mayam do ne bhai masjid taw no khoda gi wasti am tali gano khoi gon la iba umra taw se allah gi natro mane kari gi no ni do se am tali gano hal so allah gi tabang namaz so allah gi do ibadat ko allah gi am bali gano Ali ani subna ikoi masal aman amda haji an kaun wasem kaun daro sin dosto ibadat amre namaz sole ikoi nandai namazi en haibro mingda namazi absaraf ali namazi doctor bashan haibro bhai de mingdu tahayb adu man haj tawraga su hani mingdu tum kaun haji haibro sisu makhallam gi sana kawning mutaradi riyakari aina kawning dabna min kaujara na ma yiwani aina su kawning ai mingda haji habani adu ai su riyakar ta ut patare سب میں عام رہی تو نا بھائی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی واقعہ ہم سلئی ایسے تحلیل یہ مولانا اشرف علی کی مناقتا ہنوبم لائے ہنوب ممنگ گھنگ دنگی آج ہنوب ننگ ممنگ سی کرنا مانا حاجی فلانا میں منگ تھائر حاجی ہرگا مانا ہم کا حضرت ہنگی حضرت ننگی منگ نہ کریم رسول ہے کہ منگنا نمازی اشرف علی کو کسی مانا حضرت سیدی پنجید تادری سی دیم دائی ننگ حج امنگ ترو ننگ حاجی نشان حائی جبا این اسوک ام نماز ہونے کہ دون حائی روئی گیا ادی ما بھاب تاک رہا جب ہائی روئی کمجی متونگا موہن حاجی روئی حاجی ہائی روئی سی دیم ادو میں تحال لگا میں عبد بھائی ہائی نہ روئی سی کو ایک حاجی کو نور یعنی عبد الرحمن عبد الرحیم ایسو سراج احمد ایسو منگدو سراج احمد تک اور تیم تک اور حاجی پا جا اللہ تعالیٰ کی شکر نہیں ہان بچہی حج چپا لیسنگ انی امیر صاحب ایکوئی بابا در امیر صاحب ایکوئی آدھائی نہیں ایکوئی مثلا ام حاجی کو نور سی مین کو کو گنو ہانی منگدو کو ایسی کو الحمدللہ کی شکر نہیں مدو امیر صاحب کی دعا قبول ہوئی تھی معلوم ایکوئی نے کنا حاجی ہے دی امیر صاحب تو کنا حاجی ہے دی تو کورک تو کوئی ہرا ہوئے سمائن ہے فریا تو متوں واری لینب تو نہ حالا متوں دا میم نہ مچام کی لوہنگ بدا امپھال لوم دگی ہتا دگی نیپام کی بارتون چے یبدا حاجی ہاب تب ای روب جانے بارتون چے تھیلو کان دا کہ حاجی سن بارتون لونگ درے کاری ہرے اب ننگ اسوک یم نائی بہن تن کھنبا ننگ نتر ای حج من دری دو با لاگ ہمری جنگ حج تو ننگ حاجی بہ وقت ما تو حاجی ایرکت میں ای ننگی دا بارتون چے سے لو روی لاگ چلا پیتے ni pa to ngon tahli me siming chat pa manatro haji hayen ning bane dunya da hai ki be mai gi afam madi matung ne lekin allah manak tadi ki ningai ne qabul to bidre to e nangi haji hat tardi adu man jitna ai khona donation tori chanda piri dagi jo bi din gi thabuk tori se allah gi damak tani hab targadi ai khoi isagi ming chat ta na maduni thok pa hai do pa natar ga ina mateng pa ngi mi du hân thằng khăn là năng cái đam cái na tu tàu bi khi ba tu tàu bi khi sẽ pal rồi sẽ si ehsan jit lai ba ina tàu khi neki to hân ut pa mingon da du ut laga mi du hân thằng khăn ba और ai bu isa bu chau khăn khăn ba si tha kam lai si allah ne supam pam tin allah taala na jo bi aman amna masjid si dam ga tawbira ko khodi ma qabul tawbi sunu hashar gi namita ma gi mi gi ai gi na khoi loi na maki maghfirat ki jariya do hen bi sunu अरोई विधाय जनी में दोस्तों मस्जिद सी सारे लोए रखो लेकिन नम हाजी है लनबा महल्ला से लेबा निपा मखे से बाली फाब मखे से लोई नमक मस्जिद है लाखन की मेहनत अम दरकार हुए अदुगी दमकता फजब शक्ल दा दावत की मेहनत तबियु थेम थेम मी खुद मस्जिद पुरक न होनबे नुपी खुदी मकसू नमाजी वहन बतुगी फिक्र मेहनत तबियु तालीम की जरिया दगी और नसीहत की जरिया दगी मुलाकात की जरिया दगी कम हाइन तरोगनो नमाजी वहन भोनम अमना इमाम ओरिबा मी से मस्जिद हिंगन नबीदम अचौब जिम्मेदार ने इमाम का मौजिन गानी से अफो मी थमो मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाला थमो इमाम मौजिन न फरिम मखई इंशाअल्लाह मखोई इखलास मखोई हाँ असेंग दुआ दुगी बरकत नमाजी हिंगल कने जोने मौजिन से मणिपुर के आया बना ट्रेनिंग हम तलई तबा सुबई है तबा अहोंग मौजिन में तहनु वहां जंगने अदन ओथों लान लान अजान सिन लावे अजान लान लाव तर दिया दी पाखुम पी भ वाजिब नते हारि में और लान अजान लावरिंग फम नमाजी सिला को हम दे थिसु अमन यामना नुंग यो हमने हजर से
Azan siyang na laudraba, ikhlas ke sath azan laudraba, tolong ki damak azan lauraba, tolong ki damak imam waldi, adi mafhum teran Allah ki mai ke rahmat barkat lai roy, ruhaniyat lai roy, namazi su yang loy. Imam waldi me Allah ki damak tolong phange su oy gani phang dar su oy gani khidmat ni nabi na torom thabuk ni ai su tawani. Asmai na mojin ai azan laugani Allah ki damak paisa nongchat pire phare pi der adurap ai ki pandam oy rodam. Mahalla wala ai bu mojin ha betul ai mojin oy se Allah ni yabi na baidam tamojin oy tammo ba alimam da qari sahab da azan ikam langte tammo tarani mangani tammo fajan hayro kan law ulta falta lo ashaddu anna muhammad rasulullah de imaima madi chumen khali ashaddu kam sathi kare Allah ji am sathi bin harim ashhadu harim mai artha chap chabdi aina saki piri Allah natana kana lat pe kanam lai harim ashaddu habdi Allah yam sathi bin se jaise naharun sathi ba kamando sathi ba du man Allah bu sathi bam tahan kala holo so ashaddu anna muhammad rasul anna haidan han mayang bhandam la ashaddu anna jingir mai lam singen sikaram azan adu kam na lan azan lawi mojin se amata khoi ulama sing na sumasi fikar tawdre mojin se training pi kadame training pi da chumna law ngam dari madu lokthok kadame atopa chumna phajan law midu lawhon kadame to sema ayam soiram imam jo hong ba mojin jo hong ba thamaga chumba lan so yang ro bas adu dai sore lang myam chang masjid na phajan chaw ngam ga imam phajan thamdri kari gino mojin phajan thamdri kari gino si amna darkar od ni khanthasi asmain tawdana imam mojin ni khidmat su phajan tawdai mahalla wala sing na so makhoi be minai bana khan gano mohoi talab tankha su yamna piyu matam sing matungina seba su log mohoi dai talim su tawhalo aur deen ki thabuk su tawhalo da'wat ki thabuk tawlo mahalla ki namazi بے نمازی سنگ سے نمازی وہ نبی کی محنت ستا قدم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امام نے دوستو مسجد نبوی کی امیر المؤمنین نے کوئی نہ کوئی گما امام مچا مسجد سنتے پورے مسلمان پورے وقت نہیں تھونی متم دگی اور مسجد نبوی کی امام سنے نوما فجر کی نماز متوں حضرت عمر نہ چم بھی خدا سلام بھیرے لگا مقتدی اموال کنا سلیمان کو پاکنگ اموال میام دھانگی سلیمان کا سی نماز فجر دے اودے کدا لکھ رہے ہیں میام نہ خوب میں کھنگ دے امیر المؤمنین ماگی گاڑی حالت کھوج کھنگ دے سلے تو دیما ملاقات تو چلے یوں ملاقات تو چلے سے ارائب تھوکنے دے چوب عملم نے مومن سے ملاقات تو چلے سے حضرت عمر کی سنت ہم نے کھلو حضرت عمر نہ چلے میں ہم چمین رہے ہنگ مما دتا سمانا سلیمان کا سی فجر کی نماز دے اودے کمائیں تو مامان کھمی امیر المؤمنین ماں سے ایک سوئی با تحجد چھوندنا عبادت تو دے لے رمبنے حضرت ماں سے تم تکیب تکی نکب دھوک تمالی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مددی ہم نے نقصان نہیں ہم نے مانگ جر بولیں مدوی محتا نمیدانگ سے اشامت گن تم کھرگا گن نمک ہوگا لگا فجر جماعت سون بس سینی ہے نہیں پام ہنگ نقصوی بتا جو سوم دیتی سینی پام تو امام تو نے چل لگا ایسا کہ پاکھنگ ہم نو مکھنگ نمازم دے لاکتے دو ملاقات چلیے تو ایک ہوئی امام مکھینا السلام علیکم رحمت اللہ ایک جھپ لوئے رہے محلہ کی میم مت نماز ہیں گنا فکر سو تک دبا یو تھکم سو تھنگ دبا فور چابم سو تھنگ دبا سمائیں تم لئی ترک دی کرنا مانے دوستو کوئی کی میز فرق دے اللہ تعالیٰ نا امام کی موجن کی مقتدی کی لوئی نمک کی حق سے ادا تو غمبگی پانگلا پیچھنو اور اروئی بدا مک دعا تو رسی اللہ رب العالمین نا قیامت پھو مجھے سے لینگ دا نا قائدن لیہن بیبا محلہ چلنا خودی مک لوئی ننکسی چانن لیہن بیبا دوئی رسل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى وصلي على